loša na momente i dosadna fudbalska predstava na policama. Željezničar zasluženo nosi 3 boda, a domaćinu i dalje je problem realizacija. Prvi šut prema golu gostiju Leotar uputio u 56. minuti, Ranešević visoko preko gola. Vrijedno pažnje u prvih 45 minuta je akcija željezničara. Dobro ubačena lopta iz slobodnog udarca Jamaka, Vasilić prebacuje loptu, natrčava čulom i pogađa stativu, da bi Sraka poslao loptu u gol out. U drugih 45 minuta nešto zanimljivija igra. U 51. minuti Bešlija izlazi sam ispred Milenkovića, ali golman domaćina je bio na visini zadatka. 65. najbolja šansa na utakmici, na ubačenu loptu loše reaguje golman domaćina Milenković, da bi se Jamak propisno obrukao, promašivši prazan gol. U 67. pogodak, Šaraba loše interveniše, Sraka izlazi sam pred Milenkovića i rutinski šalje loptu u mrežu. Leotar Željezničar 0:1. U nastavku su fudbaleri Leotara imali par prilika da poravnaju rezultat, ali napadač domaći Bondžić nije uspio da se upiše u listu strijelaca. Rukovodstvo Leotara nije zadovoljno suđenjem Tomislava Čujića, koji u par navrata na reakciju pomoćnika svirao nedozvoljene pozicije. Ne znam koliko nas shvaća u igru, ali meni je drago što su igrači vratili nakon 2 jako slabe utakmice, što su pokazali da neće reći da je kriza iza njih, nego su pokazali da mogu djelovati kao tim. I to je ono što mi je falo za jednu utakmicu. Danas su pokazali da mogu djelovati kao tim. Ne bi govorio o nekom kvalitetu, ne bi govorio o ljepoti, toga nije danas bilo, ali smo čitavu utakmicu znali što hoćemo i tako se ponašali.